kublai ipi iwe kibalawan cikene kamas kebukuit kumba ngeliok sngau na kajing kublai kebaningkong balashim na kitab saya na tulupa ngisyam ba ublay jongi ulong ublay ubabaha ubay snay ubay ma pengi iwe habang ngisyam jingi jinjar ukloy ban ra pengi ukloy ban piam mengi halai kesang ti jung une de shisha ulong ublay uba ngimla shukan syam hani sla pertai uba iet uba thongi iwe but barabor goi wa tengi but ha ka jing pule ba ar balshim na ka gospel kumu Matthews kapan kan mau ngi iwe ba mangingin long kum tegilang nong aplang berbabha kumu Jesu balong nong aplang berbabha ukloy panajwat ikilang brot kibalaja haba udon chispa tili kilang brot iwe ni tai chispa laja ukloy panajwat haban dasyam ho la bancha ijing jar kashit kasni kaslap mis bro ban lajwat handrai uyele ban wat but enda ulai wat enda ulai yo kadno udap de jingkemen kumjuru hangi iwe kemen ko para ngin buat ya kan dikusa joni unong aplang berbaba ubade ujisu ubalawan knang sini ke pertai ban ai ngi kejing im bom cukut but kejing wan jungu kera pingi iwe ba ngin pen bhalem ikuwe om tang man pen bhai jing im lajong hangi pen bhalem ikuwe da kaba ngilej ngiwat ning penlut kabor kasor sikitu kibalaja kibala sakama kibala jengai na ublay kamtame kibala jengai nak sakramen bukoy kini kapor adban kapan kamahoro ingi ba ni iwe inong kibakloy ban pediang ni Jesu habang kloy pediang ni Jesu ni kloy ru baliwat ikitu kibala jengai na ublay kanang bama kiru kibyo kalat ban pediang ni Jesu ha kayo Christmas tungan long lem kidong aplang brot kibabaha kibapan bahala mi kiwe kibayrap mi kiwe bat kanay kalong habang ile ikine di kajing i kabakloy bat kabayrap ngi banle baha habang idon kajing i kimarjan marpa ikloy banle baha ki ikloy ban baharo iki kumba ublay ule baha ni ani ro Jesus Christ.